Mesna zajednica Erdoglija danas je obeležila 43 godine postojanja. Razloga za svečano obeležavanje godišnjice u ovom naselju ima dosta, a u Savetu građana s ponosom ističu da je najveći povod za slavlje to što je njihova sredina zvanično proglašena za najbolju mesnu zajednicu u Srbiji. Posebnim CESID-ovim istraživanjem o položaju i ulozi mesnih zajednica u lokalnoj samoupravi, Erdoglija je prošle godine proglašena za najbolju sredinu u Srbiji. Tome je najviše doprineo rad Saveta građana koji funkcioniše na principu podele zaduženja. Erdoglijanci u šali znaju da kažu da u svojoj sredini imaju ministra za svaku oblast. Podela posla, osim što im je donela priznanje, olakšala je i komunikaciju između građana i gradske vlasti. Takođe, od njih mnogi žele i da uče, pa je mesna zajednica Čačalica iz Požarevca bila inicijator bratimljenja te dve sredine. Jer su upravo oni hteli sa nama da sarađuju, su čuli za uspehe mesne zajednice Erdoglija, tako da taj protokol o saradnji i povelja je upravo se zasniva na bazi razumijevanja i nekih razmjene iskustava kao i na humanitarnom planu. Pre svega mi danas smo tu da građanima naše mesne zajednice odamo priznanje za ono što su nas oni podržavali u protekle 3 godine. Svečanu proslavu Savet građana je organizovao u Knjaževsko-srpskom teatru. Zaslužnim pojedincima, predstavnicima lokalne vlasti i prijateljima iz drugih gradova sa kojima Erdoglija sarađuje, Savet je uručio zahvalnice i specijalna priznanja. U teatru je povodom svečanosti izvedena i predstava Kabare.